tam? Ja, Erano prati? han brieske smo imeli puno briesk. A kakve sorte briesk? Vsake sorte, ima naše liste, jih ima 4 kvalità. Te stari? Te stari. Ta ne, na nas videla, ima 4, 5, 6 piantin. A ja, ja vidim kic vedejo. Tiste sem si je poist. A so te stare? Ja, so te stare, andole dol imam še njih 6 piantin, sem jih si je poist. A ko se kličejo te stare sorte? Allora, ad ne so isontine, ad ne so laureke, ad ne so hale, potrà so bile alberte di giugno, alberte latte, so bile, jih je bilo puno kvalità. Ecco, però sa tiste so se zubile. So bile kojice, tako le mikane. A so išlo kost, išla proč od njih. A ko so se klicale tele? Alberte di latte. Alberte di latte. Ma je prišla sorta od zuna, ovviamente. Ja, ne, ma smo jih imeli puno. Isto sem se rodil, nisem rodil tle. Sem se rodil tam blizu cerkve. Sem prišel za zajeta tle. A mi smo imeli po 250 kvintalov na leto briesk. 250 kvintalov? Ja, zdaj smo imeli 2 hiše, je bila moja renca, to je bila moja renca mata, gospodar je šel v Kanada, in ta smo mi delali, smo imeli Monto Taurino, smo imeli 5 krav in 4 junce. In to vsi so vozili do vama. Do nam. In tako da ti si v cepu nazaj štepil? Ja, se jih cepil, no, sem jih cepil. Tle so prišli do Zvidna, do Univerzità do Zvidna, sta bila 2 puba. Io sono ora unif, anta sta prasciala abbiamo sentito che qui a Roda c'erano le pesche, se si può trovare qualche innesto, io sono andato nei innesti, sono šli do Università do Idan. Ma dos brieski, allora, vaša družina 250 kvintala? Ja, mi, ma so bil vse, je bil vsak torek, vsak četrtak, in vsako soboto so hodili po 6-7 kamionov, so jih vozili tje mestar, do Treviš, do... So hodili gor jih kupavati? So hodili gor jih kupavati, v centru je bil ta pred našo hišo. Tam Roda Alta, Roda Alta, vsaka vas je imela tako punto, in ta so hodili kupavati, in so jih vozili, in tar sam po vsem so jih vozili. In tu soboto in tu četrtak smo hodili, pa jih prodajali dol na placu, nisem jih hodil. Kikrat sem jih še speštel dol na placu, za ki jih nisem mu prodal. Kaj jih je bilo? Kaj jih je bilo. Smo hodili par noah, Dobrišče, v šolo sem hodil par noah. Ja, Dobrišče, ja. Ja, in ta potrat je bil kamiončin, in ta smo jih basali, bil be po Briškovne, imel Tigrot, in jih hodil vsak četrtak in vsako soboto, zjutra, in jih pijel dol na plac, ljudje smo plačali trkaj za vsako kašeto, če si jih rivala prodati, če ne pa... Nič. Ja, tako je bilo. Jaz sem hodil, prijeti hodila moja renca mati, sem bil mikan, sem imel 4, 5, 6, 7 let. Ampak sem od 10 let naprej sem hodil pa istih prodajati dol na plac. Od 10 let? Corriero Dobrišče, Prnoho Dobrišče, Corriero, in tam čedat, in prodajo dolije. A so bile tele še ore do meščedat, in ta so te prašali po kašeto, pa nesti po tem kraju Mostahu, po Štenhah. Ja, je bilo delo. Taka mizerija je bila, ker se nije videlo. Mi smo bili 4 bratri, en moj oče, vsi smo šli v Žvicero, tako nije bilo s čim živeti. Ja, allora tle smo prišli, ki je kar je ostalo od ne jabuke, te se vidi lepo, je bila na lijepa jabuka, je šele zdrava, a nima puno jabuk. Jaz mislim, da je breskonica, cioè jedna jabuka proprio klezofiana, che je ratala predku v sevke. Tute moram lahko reči, da se pišejo lepo. Ma nije samo da se pišejo lepo. Če jaz tle pogledam, tič že jedo jabke. Quindi tič kar začne jesti jabko, jih manjka malo, da je zrela. Sa tle v fiane, sevke, senz'altro. Je bila tela jabka breskonica, mislim, da so bile druge sadje od hruška, ki so se zubile, če se jih navidi. Tle so bili skoraj vsi kumeti, če po družinah, so imeli puno sadja. Tle, tiste, ki jaz se zmislim, hruške, jabuke, ki se zmislim jesti imena od telega sadja, so sevka, ki mi smo gledali eno malo ohraniti, smo stvorili vcepiti nove sevke. Tle so bile nešne jabuke, ki so se kličale ščapijevke, mi smo imeli v naši družini. Druge jabuke so bile lisice, in ta smo imeli druge, ki so bile pa kabalovke. Hruške so imeli vseničince, so imeli muškatele, so imeli staklence, ki so cele tle.
suble staklence, suble smumiel kore, an kongrese je bila na hruška velika, ki mohla ratati velika, ki pesala un kila. Jaz se mislim, kad sam bila mika na jestu, smo jih brali za jih prodajati. Smo imeli na 4-5 drevi, smo jih brali za jih prodajati. An tiste smo jih ohranili, tak sada imamo še одну, dvije stare, an mi smo jih ucepili, tudi druge, an imamo dva kongresa novega. Potle smo imeli an Napoleone, voz muškatel so runali most, an ožejt, moj tata je runil ožejt voz muškatel. Su imamo še letele dva velika dreva, ki su probali, sada ormai su stari, a runaju še le kajšno muškatelu, ma smo runali mi ožejt, an smo dajali druzin za runat ožejt. Tele su bile potle orijehe, mi nismo imeli, kar sam bila mika na jest, nismo imeli orijehu. Probabilmente moji nonuni su imeli, ma sigurno su imeli, an moji nonuni. Però tuk je bil svijet, ti svijet je šel kajšnemu drugemu bratu, ne mojemu tat, tako mi nismo imeli orijehu, smo jih kupovali za runat hubance. Druge hruške, tada su imeli tlenu hrušku, tuteli družinu hrušku, ki ima italijansko ime, Perofiko, ki sigurno moj nono je bil parnesu do Slaškega. Tela hruška je mislujal, da se je naušava takua po lahko, nanča do Polaški sada. An mi imamo dva dreva od tele hruške, ki nam je v cepu, an naš prijatelj, Hoskravarja, ki on je v šafu to staru hrušku, tu nim varte tau škrutovin. Je v cepu njemu, an je v cepu an nan, telu hrušku, an sada mi ju imamo nazaj, glih tu prestore, tuk je blan krat. Potletle imamo čiešpe, cimberje, an češpone. Mi tle nismo imeli brjesk, smo imeli samo kajšno brjesku toduju, ma tu moji družin smo imeli nimar brjeske teduje. Brjeske teduje, ki so bile bijele, so bijele tako malo, niso bilo sladke, ma smo jih nimar radi čakali, ker so zazdrjeli, smo jih radi jedli. Jaz sem to podno koro, ki je na kora nova, ki na nju je moj kužin u cijepu tunu toduju, on je prinesu cijep hos Barnasa te Gorenjega. Zak su bili puno poznani, šija u Barnase kuhu ruance, tele lipat se kličeju kore, opaj ruanke, tele hruške. Ja, mi smo gledali ih prešermat, da se ne zubijo. Druge hruške, ki mi smo jih klicali, te okovne. Na Vijena su imeli še kajšno drugo ime. Su imeli eno božino, no malo trdo, makar su bile zdrijele, su bile puno dobre antiste. Za nas je bila puno importantna, ki je imela strahu, an tu teli strahu je nimar hodu, je živel nimar vsaka leto an puh. Tista hruška, tukaj je bil puh, se je klicala skloca. Ne vem, če več, tako tiste je bil njej ime. Tele tle je kor, jedna hruška zimska, a nijem bogata ljubiden tle. Jaz se zmislim, ki kori su bili puno bolj velječ, bolj unjehani visoki. Tele tle je kor, zok tela družina je vcepila sajtan, je puno jab, puno hruški je nazaj vcepila, nimaju vsa v neko sedja drevja, ki su mladi, an su bogat. Tele tle je kor, ki kar je bil za ga pobrat, su ga pobrali rahlo, su ga jemali, dan za dnine su ga klenovali tu petenicu. A tisti, ki su bili bolj visoki, ki su nucali lijasanca, su imeli uno mušnicu, ki je v cerkvi, ki je imela okoli zobe hlodove, a tada su hor zdjelali, su vzeli tolu jabku, tolu hrušku. Tolu hrušku su ju nesli hor na salar, a hor na salare je bila pastija nareta z grahan, ki je bila tu kozlah, a na tu su dni ta par dni, da se natikaju tele koretle.
Ancora sei počas na redu. Ano kole hodijah, kole Božić, kole še prijetku Božić, za vaht, za Božić, su hodili na vrh. Tista, ki je bila armena, so jo pa nasledili v hišu i bila dobra. Sad, če mi usnemo tako, je urizne, nije unijana, moraš počakati. Allora vive sade, tukaj je puno sadja, tukaj su hruške, kar berejo se, pride puno blaha, ki će biti nuca tantiste, a pride za mljetu. Je bila una hozavasio, je bila kamen, to balaska, ne, v njen zidu je bila parpet, tel hlod, a tada kraljen je bil en hlod nared, an bob obalas, ki bil ve dubjen, ve pikan, a noc su klali jabuke, a ta su varka trikas šli horstol stelin kolesan, a ta su šli do Turki. Sus Turkijal je paršutel unim most smo haklisal mi. Kažan, volto su naredili samo sevke ali pa jabke. Kažan drug su naredili pa samo s hrušmi, dok su bile ane hruške, tepke, ki su bile samo za tiste dijela. Allora, kar su tole naredili, dokot je bil sladak suhan, ki je pilka, ne? Po takar nije začel biti sladak, ki je bil že numijal, su ga pustili, da se naredi ožet. A ne bil te najboljši ožet, ki mora biti, je tist od hrušk ali pa tist od jabuk, ki bi bile sevke. Kaj su delali tu? Su se un po mal, tek je imel puno blaha, je dal proč po ančandir, telega mosta, ki je dal družina, no nisu delali tu soto, tu posodu, ki su imeli, tu ki je za ožet, ki not je klabuk, tisti runa ožet, su nimar parlili, za mjet dobar ožet, vsake leto, kar prije spravljeno blaho, če ne nimar noter, kan še hlod dva, da gre naprej, in da se ne ostane prez njega. Med smo tle enkrat jabolka imeli več sorte, no? So bile sevke terdesje, so bile tamažinke, so bile kosuke, so bile kanadeške smo jih gledali, so bile debele, prvo niso bile dobre, so bile masa rahle. Nije bilo več kvalitet, ne so bile za šušeji, so kladili šušeji, druge so bile za mošt, druge pa so jih ušrali, nerve se jih barvalo ložili v kraju za sevke, te so dorale duha, so bile dobre, druge so bili za mošt, in take reči nusali. Sedaj imamo tle, nije ostalo nič, imam neke sevke, pero na fruhajo konkret, ne. Već imamo tle, smo usadili njih 20 let od tega, tele florine, cinetarbijske taleta, tam so jih istmuje, kak je tomu jim bilo vsaj noti, iskrat sam jih kurami gledam, pero nije vis konkret. Imam tam bušele, in ta par bušelah tiste 4 drevje so imele buj, kot ta drugot, ki je bluva. A nas sem jih pobral, pero purtropo, ko kvitna tle, jih moram četno malo. Imam jih režen za šušet, pero ko kvitna tle, jabuka lijepa, ta lijepa je snjedena. Enkrat so imeli, ker so jabuke tukaj so klade, so borili za klas šušet, so na meneštre, so klade tu meneštre. Enkrat se zmesli smo imeli neko hruška, jih ne vem, samo dna, tle v zoni, dna samo rosa, so bile drobne hruške, armene, nardece. A ta se jih je klade šušet, tiste za narediti kuščesje za meneštre ravnati. Jaz sem se jogo, kar sem moral to meneštre, jezik mi nije bilo všestat, kar ješ. A ta nisem to sem vsako volto, mama to skuhali, sem tevke druze, a pa bilo tiste za jaz nismo imeli druze, nismo bilo tiste. A zdaj več je pa hruških na sušmovic, za knjebi sadja, enkrat je bilo puno sadja, nije manjkalo, baš te imeti, novije je vtakniti tudi na izraslo, jer si naredila sadje hitro. Da se sijep, se mora šprisa, se mora strupiti metata tole za imetki. Muka je sal doma in sad te jabuke, sad tle jih tele boj kumarne, jih naredi koščesje, za ilo šušet. Zdaj so dobrem po zemi jaz suhe jabuke, so jih oparili, ložili tu v
rijelo vodo moment noter, a da potem so želi huna letro, kor so se šušile. Letre, ti so krat nusali za pšenico, pa huna mreže, so klade huna pod šušit, tohle za kjer je bilo stel sajt, nije bilo visice, za ta nasoce, huna poklade sušil, tohle. Tele so florine krata, jo še letle prnaj. Dakle, na jabukah nije treba naš prisat, nič talte, kar zarodi, naredi. Ormai sevke so se vse zgubile, zato so imeli samo to pošonožetih, niso imeli. Tele jabuke, te so bile vsaj nek 30 let od tega, 90 leta sem pari. Je bilo, so jih sadili na kooperativa sevka, so naredili na tarbijskem tle zad, na prestor, ki so jih sadili noter, so naredili kooperativa. Pasalo 5 let, kooperativa se je zgubila, zaprla, potem vsak je svoje delo. A ne zlejem držati, ali to mu je dok bom držal še jedno. Tepar nas smo imeli puno jabuka hrušak, se ronalo most doma. Se je zamlijalo vse na roke, pobral, te lepe se je pustilo, shranilo za jesti, da to je boj kumar, ne boj, tako se je zamlijalo, se je sprešalo, se je naredilo most. Se neko vino hrazduje, selo se pusti 5-6 dni, to se je zelo hitro sprešalo, ložo to prešo, se je zamlijalo, se je sprešalo, to prešo, se je sprešalo, se je ložilo tudi mižane, a ne te urijalo. Antropene so jih pa skuhali, čez zimo so jih ložili kraj za skuhati, za narežanje jabuček, pa hruškove. A na jabuke so jih bilo vse prijet več sorte, no. Več hruške smo imeli več sorte hruške, so bile tebuke, so bile tiste na pošto, tebuke, moštenke, roženke, drahamone. So bile samo za mošt, tele 4 sorte, so nal mošt. Najbolj so bile za mošt tebuke, moštenke. Moštenke bi bile kot tebuke, ma so bolj debele. So prišle hos karince dol, pero se ne vem, ta drugo odkrili, so drugače, mi drugo smo jih pisali moštenke. Tako, hruške so bile, potem so bile drahamone, beledone, ne drahamone, napoljone, beledone. Tiste so bile pa za jesti, tiste so bile najbolj pozne. Potem so bile neke ruse, pero so bile poduhnjene, kot napoljona, a pa še bolj kot beledone, bolj duhe. Te so bile bolj pozne, so se koševale, so bile botijari, so jih klicali. So bile te zemlje, zaki hrušč, tako, potem so bile ruse, si jih sem pripravil, se klade, se rezalo, se klade sušit. So bile tele roženke, veste, se je bila kuriožasta, čudna jabuka. Zak ne bila obala hruška, zak ne bila oba enako te druge, je bila ežagonalo-tagonale. Te bila bolj šplankasta, nizka. Niso bile dobre za jesti, pero za most so bile zelo dobre. So bile dost savoritne, dost soku imeli, so bile zelo dobre za teste. Te prnaj enkrat smo imeli anvenike, kot vidite, smo jih ostale 3 brajde, in so imeli vse rotle, kar se vidi okoli, so bile vse takole zidano, narete police, zidane, za vsake zidane je bila brajda. Tam so pa sadili krompir, sirak, pšenico, vse druge reči. In tle noter smo jih ostalo 3 brajdice, za narediti 100 litrov vina, kar je dobro leto. In če ne prije z vinom, pa vse snije, če ne z vina snije prijet. In enkrat so imeli več sorte razvoja, s njima tle, Amerikan, Tibijal, Antičarin. Enkrat so imeli Clinton, so imeli šajvo, so imeli to drobne francoske, so imeli Tintorija imam samo od navenjika, mi je ostalo gore. Tiste je bila še jedna predko je že ratala Ardecija. Potem so imeli več sorte, tako bela in črna, bela Katanja, črna Katanja, potem je bilo Ševedin, te prnaj nije bilo Ševedin, če so lahko ne jem bil, pero niso kletali Ševedin, te prnaj je napomni Ševedin. Druge sorte razduje, ja. Mamro smo vse mešali, smo ronali vino, vsega kupe, vseh razduje lužili kupe, te bjele na kri,
anche c'erano druge. Però è tako, l'unico, anche so ich metal, hor vederiul an žoplo. Ti bijelo žoplon, ti antiruze od kraja vederiul vsema. Za konservacija se nameta nič, bedne reči, za amerikan, si je dan, ko drug nema treba trattamento, bedne sort, no? Perciò ci je rata lì tako. Smo ronali vinjike, kar smo ronali vinjike, smo ženarja, februarja, di ne bilo masa mrzlo, če ne se je lomilo, si bilo zmrzla vinjika zmrzla, se je prehnilo, se je lomila. Tle je šele ko so ronali enkrat spein dol trak, od vinjike spein dol, zvežim, prej so pledli dva kupe, več si složim po dan, a ne manj. Enkrat so basali dol, da bo imeli puno za pit, zak nije bilo tiskrat puno vina. Mi se zmislili, leto smo naredili dan 200 litrov. A tisto leto smo bili en dasjal doma, zakrat so dasjevali vino doma, smo imeli nekih barero še na komune, so placijali, imam 2 litra za vina za predati, pa 3 so placijali tašo, 2-3 litre, a so predajali vino. A si ponorili vinjike sprejeniš, potem kar odsvede, fini svest, a prej se mora učeti vse vinjike odlomiti. A potem si spene hor, kar je glavje, si spene hor za drugo leto dol sprehniti, narediti nove hrazduje. Potem si trhalo utuberje, prve dni utuberje se začelo pobirati. Potem še kontentore je bila prezrela, potem amerikante bijeli, to je bil zahoda. A te bijele so pred pobrali, potem so pobrali te črne. So naredili vino, so sprešali, trhali nesli domov, so sprešali, zamlijeli, speštali z noham, tisto smo z noham peštali. To čebru, a potem smo ložili, bi on teden tudi veurilo, da se je ložila pretočilo, kar je pretak. Te prve vino si je ložilo, vytočilo prezmastiti kabulic, si je vytočilo, si je ložila tonsot posebno, za kaj je bil fiore, te bojši. A potem, kar se je prešenina, so klicali, kar se je sprešalo, prešenina so ložili posebej, za kaj je bilo buj tardua, buj kiselo, za kaj se je sprešalo vse. A tiskrat so sprešali, so vybirali masa. Barheške, te kratke, horno smo tu ali peštarili, tako smo bili radi, tu ali mastili, no nijahali. Potem se je pretakvalo vino, navadno, vsako stare lune so pretakvali vino, makne trikrat do Velike noci so pretočili, dirata, tak niso imeli filtre, ko se tak imajo, filtrajo in tako, tiskrat so morali pretočiti, da ostane gošča, drek, ko so pravili, ta na dne soda, da so potlej, niso maj vrhli, so vse prekuhali, so skuhali za žanje, naravnati, ankrat niso vrhli nič bedne reči proč. Ankrat tle pri nas so imeli late tle na vrh, niso imeli šukično, kako je sedaj, moderne reči. So imeli late, če je na vrh, za krajem. Za tele late, te na noca so imeli pa tele drevje, so kladli noter, so speli. Tele drev horaseta so spejali, a jim prišel dolg kotlek, se lože daj tle noter, 3-4 metre. Je bil on boj sigurno, da je kvijeteh na verije. So ronali pjarhulu. Je bil ta pred hišo, bil parpet, je bila še ena druga vinjika, ki so ga klicali ovoštan. Zadnje dni ovošta je bilo že zdrelo grozdje, a tisto je bilo to prve vino, ki so naredili. A potem je prišel Telbako, ki je bil nimar tu, ko se je tu pjarhulah, a invece to druge vino, najamerikan, Clinton. Allora, dan je Clinton, te drugi Clinton, je boj prezan. Potem je bil Šejbil, je bil perkusor, mi smo imeli tle v Gorenjem Barnase Cividin. Anche na Mečan so imeli normalno Cividina, ma so imeli drugu vinjiku. Zok te stari me so pravili, glih gor na Mečan, so imeli samo to bijele vino. Nije bil perkusor, nije bil Cividin, kot tam v Gorenjem Barnase, bilo je vino, to bijele, ki so ga imeli, nimar so ga imeli tu arnjadah. Gor na Mečan, ki so imeli, so jali, da trkaj vina so pardelali, da marskal sa njo, če odprejo sole, prijedu ne dižu bo pa uljanja. Ecco, a ni bilo to bijele vino, a salta se vse zubilo.
Za che per esempio tle su del veniku, ante imamo Drijan i imamo Oni smo imeli klin ali pa toduju vješnju, za ne bo držalo venike. Venika zdrenan s čerešnjo, s klinan se všafajo, se držijo kupe, su oženjeni, če se more reči. Jaz no reč, če bi se zabit, da tenkrat su povlekli dol vse hlave, ki je imela, ki sada lej veče, manj hlave zložiš dol, boj dobro pride, prije manj, ma prije boj dobro, am boj sladko vino. Je bilo eno leto, kar se je rodil moj stric, tenkrat družina, naša družina Markičeva, so naredili 100-200 litrov vina, ki niso imeli sode. So naredili pokrove, hlodove, a so posili vino v tutinah. Ljudje so bili vsi napolnjeni, ma ne samo naša družina. Vse tele družine, vsi teli kumet, ki so bili tam petjaze, nas to imamo govoriti od Mečane, ki so imeli vina, ki sam Bog vija, a največ vina, kar je bilo tle po dolinah, so jali, da je bilo Hulandarne. Hulandarne je bila ena velika družina, a vse vino je imela, če po tistih policah, ki pejejo ček svetemu Ivanu, a so imeli dobro vino. Sada le, če mi ta z mosta prejmo hormon, na vena všafamo nuarnjadu še tistih starih, ne taka, tista boj unijana, boj moderna saka, ne. Ma na všafaš ne venik, na všafaš ne. Je prišel dacer, a so apejali čuklijat, a ta vklijat je ložil njeha špaje, njeha une, za blokat, njeha plombine, a tiste, zok družina je imela permes za djet hor magazen, so ga klicali, kar so imeli tu hlav za predat, ne. Allora tiste so imeli paračanu, a vsi so hodili pit, pa so hodili po vinu, stjaška, tega nije bilo botiljonu. Naš problem tle tudi, sedak imamo, je žvina, vsaka sort žvina. Od jažbaca do tecijo, do koze, do jelena, vse tle nota, kot vidite, je snjedeno i visoko, a 1,2 metra stoji. Ten je bil jazbac. Jazbac ima i snjedo dole, tele luk ni pobral jazbac. Ma te horne, te je bil jelen za tle sam šafu, an lijep drek, od jelena ne bi ne od jazbaca, ne od koze, ne od tecijo. Bil prav jelena, a je bilo vse spešteno te spode, se on tle dol, tu dole je bilo pa slaviš, dole so me snjede, dole je brajdi, vse kar je v glave, učedli vse. Perfino perja, one trače te nove za onijat. A tle, kako vidite, okole sem razmrezal, sem obmakal tes, ne mo pomagati, ne bom tol pokrebil za stran tesil, pero da naprej not jazbac, an koza. Zaki jelen ti prije enkrat ne bo hodil vsa dan. An čingjali, te dve praseta, glih tako, so pa dole zdol vse porejili. Sedaj morali smo vse ugraditi, da ohranimo kako reč. La tintoria con grozdje, klinta, potem Američani, potem so klicali neko Francoza, nekaj je imelo buzino, no malo, ja, no, tanko, te bijele bloke, so vse kup zmesali, zmiran, tak ni bilo, ni prišlo maj, lepo je zdrelo, dipende prestor, ki je bil. Se ne, da je bilo na sonci, ratalo, se dobro. Ki dela manj je bilo vodopit. Pol so skrbeli za mjed za pit, so smejeli, tu čeber. Nad so posli 4-5 dni, da se normalno vsaka kalor, specialmente če je bilo Američane pun, več. A potem so spresali, so zmljela repovje not, normalno so vebrali repovje. So vrhli. Potem so delali tu preso. Normalno so cvet vzeli prijet. Ne vem, če veš, kaj je cvet. Te prve vino? Ja, tiste, so čebra, so imeli špino, ali pa so njeli, da so te prve, kar je šlo narediti, to za krajem vzdih, ne. Repovje horan, to za krajem so bebrali, kar je prišlo samo on.
so del na sebe, so mislili, bolj dobro mi je bilo vse slabo. Ampak kar je ostalo, so spesali. So del na sebe, nimere. Pojava den, ja sem naredil vino, ja sem imel dva sodu, ja, tudi njim je bilo tako dobro, ja. A ja, tiste ja popijem na zadnjo, ja popijem te slave prijat, na zadnjo ja sem vse slabo pil. Bendanate, mi smo imeli pa ne 4 tolice, 3,5-4, tako se vam. A ti bilo vse kup. Allora, tle smo v Utrpankah, kličemo pred Stormi Drusa. Tle sem letos za mene malo repe vsijal, tle noter, tle je malo masa šus, da je vsa nije masa lijepa, comunque. Forse c'è lì scuola, zakladna je bila boj kumarna. Smo imeli tle prnaj repe, enkrat delovali puno. Se zmezi smo imeli, so hodili gor s kamion po njej. Po repo. Mrež se doma smo imeli 15-20 kvintalov repe na leto. Sedem več je njih kaj zaduvan, so ložen za meje, tako da bomo doma smo mali repe kesati, imeti malo kuhnje, kar bo. A sta imeli oblice tle v vasi? Ja, oblice. Ja, Repa. Repa, ja. Repa. Smo delali brovado. A sta del kisa tam vi? Moj očaj je delal te karatel velike, ki so imeli te karatele od vina. Ja, je na basu noter poln, zato je razdajal, veste, ki ni mu, tako je bilo polno ljudi, ki niso imeli še kuj jesti. Allora je naredil za vse, so hodili z zingečem, je bil zingeč, tu roke se je držali. Ja, ma je bila mezjere, prav je bilo lepo još tes. Lepo so kradli tudi čebre, so unucali puno, so imeli 2 čebra, so unucali samo za repo in kapus. In so položili dolone repo, potem so del perja od brskvi, kjer so kuk se polom, tam pa repo, pa nazaj, pa tako. In potem malo so delali, malo soli, so delali, se utohne bodo. So napolnili čeber. A repe sta imeli puno repe? Ja, po 40, 50, 60 quintali, tako je bila repa, če je bilo leto, ma te kar ti je ratavalo, zdaj ne ratava več, zdaj, ker denem kisat, zdaj ta za krajem ratano malo hrintova. In je celo mi nahrezak tele hrinte, veš, malo, da jo zribam. A jo lupiš? Jo lupim, ja, jaz ma kajšni jo nalopil si. Kajšen mu všec mjetno malo po njem, po alubik ma. Mu všec mjet iste, isti jo lupim. In tada krajem ratano malo hrintova, ni več kar zdrava. In jo zribam, tudi mi ženo gleda tisto manjero, ko se deli čeber. Zribam, slačim, dobro slačim, tisto da mi ženo jo hrlo, in jo napolnim da je gor. In potlej jo denem proč, allora tada tle naredi vode puno, repa gre čerijas. Però ker veure, jo nazaj na se potehne. Vodo, in mora ahtat, če ni pokrito z vodo, se smahni. In soli, ima repo 15 gramov na kilo, tako. Da se on njeha. Allora mora dobro ahtat, da ker veure, da slija puno, voda je vrže un, potem zmanjka. A dni perfino dni vodo dolože, jo dobrej prijet za mislim, ni verdoliv ta zrubnjetno. Lepo je vsem v Sveti Jan na 26. luja, za ki je zornada hlih zasjat, lepo so pravili našti stari. Vsi je hlih tis dan, on dan pred dan potle, lepo si vseje.
Se potesse una carvelese, možda to star zlo, varvat, se ahta, da naprijejo se buhe, zakni prije neke buhe črne, a te vse snedo, prije vse spita. A ta kar prispita, tako mora subit hitro vrijecan strup. Lijeto se je usjao, veće nije bilo ništa, tako nije bilo bene, a ti se buhi, bilo tako lijepa, a hosta, lepo, veramente lepo vylezla. Da se jo moral prerit, kar sem preros, smo naredili zeje skuhali za štakanje s kompjerja, ne spotle. A na to drugo sem pa pustil, no sem normalno hostovluh ne pustil šele, ma komu, ko je za mejo bom zadost, če bo buj drobna, na breha veliko. A sedaj bo za mesec, po zadnji dni oktoberja, 1. november je, predko prijem mraz, bo za pored, še ne prijet kajšna, bo že za prijet vereza in loš kesat. Kar si jo loš kesat, si mora lošt. Jaz jo ložim, moram dan, 2 dni prijet jo verjet, da polije eno malo prijet, ko si loš kesat. A kar si loš kesat, loš tu sodi, smo se prej sokladali sodi od vina, so odprli, so imeli noter, so kladli, si loš malo tropin, si loš repo, potem nazaj tropine, repo, potem si loš perje od braskvahu na vrh, potem si loš malo, dno šrato tako, dno tropine, dno braskvi, a si loš 2 palce unijeha noter, finokja, malo komarača noza, da ne vem, zakaj tako da malo profum, malo okusa, kaj tajšnega, ali pa da rešervira za kako reš, ne vem kaj, komara so nemar kladli, moj ti stari, za kladli in tako naprej. A potem kar je se ukesa za 2 meseca potle, približno ko Božicja, prve dne leta, tiste cajt, se ukesa, si jo zreba, si jo mora že nucat. In če ne ribano, si mora narediti ribano, si jo zreba prijet, si jo loš suhu na vrh, da naredi vrže v vodo, a si jo zreba, tudi se demižane, ki imajo hrlo široko, si noči stlače lepo, pero mora biti pokrita samo z nje vodo, kar vodo naredi repa, ne druge. A si jo lepo stlače, no to je zapren, mora biti nimar puna vode, se po šušinu malo mora doleti vodo. Ali pa se mora loš, da se ukisa prijet, an ejsih tisti čisti, ne masa farban, čisti, da se navederba ne rata harda, počrnije je hlih tako repa notar. A si jo zmar, mora biti nimar pod vodo, on tista prej dobra, tista ima onno letom vis duran, na tiši štema tako jo naresti. Sem čula tola storijo že nazaj polno let. Jaz men sjeme, ki je del aspetta, che ma 170 anni, te che sei in ja. Cooperativa ne vinco tra su zeli. Ecco, ma ja sam che je že 4-5 generazioni nazaj. Antela assieme mi je ja uniha chi era Angeli, cugino, niha cugin, mi je rekel, drži kont tela sjeme, ki ima 150 let. Allora, 150 let je 150. Sedaj, če ti 170, že zavke je umrl, že 20 let od tega. In jaz sem nimar sjala, ki moj tata mi je pustil sjeme, to stare, in pride vsako leto. In so tri kvalitade. Den je boj viola, den je boj maron, in den je bianco, bil. Ecco, so 3 kvalitade. Jaz sem vse 3. Držim tela, ki imajo rože bijele, so bijele. Tiste, ki so rdeče, so te škure. In pride vsako leto, so lepe, velike, so te burje pridejo velike, ker so kuhane, so dobre. Ja, enkrat, ker smo bili po tujske, ker ni bilo še polno reči za jesti. Jaz sem brala nadni knjige, ne vem, kje sem tu brala, da tu vse so snedli. 7 kile vsak človek. Te velice, ne te male.
però te velice 7 kg raha po lete. Allora ja ne vem, so pravile, da je, kakor jeste meso, da je držalo lepo, so še delali močno. So imeli te ladje, so kopali, so predelali, so sekle travo, allora so morali jesti te možje. Allora so jedli grah magari pa dele, narat lepo, pa i kuchen, ovje in ožejtke se lože, pa so nucali tiste krat polno špeha, špeh od prasete. Allora tiste reči so držali gor, tako je bilo bijeljeno ne z ovjem, je bila špujha, maslo in tu od špeh. Jaz vem še moj očaj, ni mrvel. A če nije prasete noter, nije dobro. A vsaka reč je bila noter malo tega. A so bili Judi, prvi so zrasli vse močni. A so prodajali grah? Ja, vsi so še prodajali. Ja, je bila na velika oštarija, ki so še imeli komerčo. So kupili, prodali, ja, so imeli botive, je bilo vse. So bile 3 hostilne tu, 3, neko dna. Sedaj je dna prazna, a tiskaj so bile 3 polne ljudi. Nas je bilo 500 ljudi. Allora 500, sedaj jih je 20. Te pri nas smo imeli nimer vsega, smo sadili. Graha smo imeli vis sorte, isto se ložil malo za me, za dom. U ajine grah će te niske kot te visoki, a u ajine te visoke tale. A tako smo ravnali visoke. Bil krat bil urezjan, so bili neke domaci graha, so imeli nek te bijal, se ne ve, ko so kriče, ni se nazmišljim. Nije bil velik, je bil majhen. Te zdebele smo ga imeli, saj smo ravnali, pero ga nakladem vizak, ga najabedan doma, poche parole. Praskovje kavolo so zrezali, del letu čeber, nimer so osvojili, pero kapus je ravno sam vodo. Tako so zapestali noter, je začel ravnati vodo. Je naredil sam, potem so delali tako, so takrat se je držalo nimer pod vodo, ta zdal. A na to se je počasno išlo, takrat je bilo družine, so bile velike, je bilo puno, se je snjedlo, vse. Te sirka, ko sem prav pred nja, a nismo imeli veliko, samo sami za se. Però dole in Tarbek je na lepa vas, dopo 2 imajo lepe njive, lepe prostore, tam so imeli puno sirka, tam so imeli več sirka. Če so bili te sjal, so bili imeli tle. Ma tle je, za sirak bi imelo biti velika njiva, tle već je masa vse spartjeno, so masa majhane, ko se nije moglo delati masa, tam so imeli konje, so orali, buj kot tle pri nas so vse na roke delali, bilo buj težko delati svet. Pšenice so imeli puno, so želi, ker je bila zdrela, so poželi, se je naredili snope. Tu snožejet, žene so žele, ja, so poželi, nihale, a možje so pa bezali, le slabo. So naredili snope, in se je izneslo tu kazavc, so imeli vsi kazavce. Niso imeli zakrite, bedin kazavc, so imeli. In smo jo imeli še perfin po 15 okni. Jaz je bilo puno, 15 okni. Okni na veš kaj ti ne. A veš, ko je nared kazavc, takole, ima da so tole stabra gor. Allora, tole je jedno okno, tole je din sam je pa precijep. Precijep so pravili. Allora jedno okno je puno. In tista pšenica, ki bila, so imeli 2 sort pšenice. Jedna je bila tista, ki imela klasje, imela bonehor, jedna pa brez njega. Tisto veliko je bila bolj velika. Tista je bila dobra, so ravnali skopnike za streha.
tisto slamo. Tista slama so jo odčedli prijat, gre odčejna za perot slame, se ga pustiš gor, ker narediš streho, uliječe vodo not. Pero, nite je malo, ja, kajšink navijen, da ne vse uliječe vodo noter, ker pa uliječe vodo mu zahnije noter. Ante drugo so pa del prot so perfin kraven dajal smo rezali jo z otavo. Otavo in slamo in stata ali je koranje z ribotamije, da so snijezli ali pa rjep, se rjepov, on koranja je bilo puno, je bilo tiste koranje ermene za prasetem. Kostan je bil za prasetem, smo jih razgledali, in perfin smo zmastili. In koranje, in kampir, te drobni. Ma ste runovi strehe s slamo? Ma enkrat sem naredil s tatom, ja, dole smo naredili enkrat manifestacijo tiste. Tiste imam. Ja, tisto je bilo, takrat nisem zaboravil, da slama gre čedna. Čedna, nečem so samo klazak. Takrat so imeli hrablje narete, hladene, da v skopnika. In so imeli tu skedju nareto in inkastro, so dirati noter tele hrablje, so bili dolgo tako, in so pulili tolo slamo čedli. Ma kar ste bil vi majhen, so imeli šele strehe tle, kaj še nije imel Vsi. strehe? A vsi? Ma ne hiše, A, ne hiše, ne. Ma senike, kazon, senik, pserot je bila vse slama. Potem se nas Nivic, na Zovivic. Ma mama je pravila, ta nabrija so imeli malani streho slamo pokrito. Anta persuaderni. Ja, Ivanima, jala naša mati, jala da po zim so hodili jo močit z vodo, da zmrznete jo na veter. Prezdihne. in tole v katerih letih recimo? Nekaj da sem mat, moral je oko 30, 35. Sem bil 14 let, sem jaz tu malim pšenico mlet. Tam fjori so imeli, mali zdaj Hanivice, po drugi vedin Državvic. V katerih vas? To na Lazah. Tu pa tok, je bilo malo da hoditi nazaj. Malo mi je pomagal tam, je bil tjan fjor. Če ne, so nosili pa, ne vem kam, dom, so peljali. Ja, me je prišla pšenica malo harnjasta. Ja, bajer je bil, sem jaz mlet tu malin. Prve je bil bajer, hoza malnam, so odprli, so imeli hlod, s hlodan zaprto jamo. So odprli in začela iti v vodan, hnat, kamen, da je blijalo. To je bilo. Potem je bil bajer, ja, malin je bilo na vodo, se nimer bilo, kjer je bil tot patoka, so pobrali vodo, so v bajer. Nimer pun, ad smo hodili se plavat. Allora, tle sad smo prišli se štabemo, tle vidimo, je na kova mulonu. Tle su del dove ki mulonu kupe, zo je bila zemlja, lahna je bil hnojak, je bila ohnojena lepuva, am priju lepi mulonu. Se vide, da ko cvedejo, se vide, da ko su velike pera, zdrave pera, però sonce jih šele malo unijeha. Se vide, ko stojo dol. Ma ven zvečer, pa tada se nazaj unijeha. Zgoda so vsi lepi. Ja, so vsi lepi, je kumorje zeleno. Ja. Tle prije v tisti maloni, ki se je nucalo, ta doma buj za žvenu, se jih je dalo, kar so bili še freški, človek, ki so bili še mladi, ki nije korlo ih olupiti. Allora takrat so jih čez pol prerezali, so nimar vrli če kraju sijanje, zok so jali sijanje, in tiste, ki noče ti daš ven, jih napne. In ta pota so zasekli une kose notrka za dat prase, za dat kravan. A nočen. Kaj? A nočen. A nočen.
kar su ratal zdrel, oni maloni, ki su zdrel, ki imaju lup, ki je tar, tiste su ih pobrali, a su nesli če na čevduom, su del ču klev, tu su imeli prostor, su ih natasali, a tiste su jemala dan alla volta karinje korlu, skanjcan zgamorla otesat, da ne seš proti tisto lup, a ta ve brat nazaj von sijenje, ki kažno volto su delče kraju, on sijenje za mjest, sijenje. Zogdijaju tle par nas, da mulone, za da te privlepi, moraju nimar hoditi, tako hodijo oni, ki rastejo, an sijanje. Allora, ti imaš to jesenja, ga daš naprej, ti drug, ki je ta za tabo, ta hajdo tako od tebe, a ta je nimar, ki se lovi. Je zareč tole, ki tel mulon je puno bil nucan, te, ki je imel žvenu, naj krave, naj prase, tle očan, ki jala, da su dejal, Finke je bil zelen. je bil vam fotar. Ja, Finke je bil zelen. Ja, so klicali fotar, čuje je bilo močno, so vrli hor no pest otrobu, onua, a ni veće praset, su ga skuhali, a su del notar kati se kompirje, ki su boj unijahane mikani, oblice, An jabuke. an kašnu jabuku, an oblice verita, an prana, lepuzo, ki je imela ampera hor, kar su skuhali. Ta su del notar, kanu malu otrobe, luske, su tole naredili kom pulenton, kane, ta su dajali. Žved, kar na to onako redzok, če je padlo, kjer tako kožnjake, kako še su se bojile za tiste narediti. Mulone se jih je usadilo, tukaj je bila zemlja rahla, okud tleki je bil an star hnojak, an če ne pa, če za kompirje, kar se jih je osulo. Kar se jih je osulo, ki se jih je osulo zadnje dni junja, ka ne, lahko ni še na pol junja. An tekrat se je doložilo mulone, an kar se je osulo sirak, se je ložilo mulone. Dol konce. Do konce. Za katu su imeli vas mest za iti na Sorocin. Za iti tolek su Za tijeli, mulon hoditi. a ta na sonce. Ja, se ne more ložiti tu njivu a plaž, za kaj imaju proprio potrebu da je rahla zemlja. Ja. A vi ko ste klicali rijepu? Mi smo ju klicali tisto, ki se je dajalo, tako ki si v ti speri, mi smo ju klicali biščada. Mi smo klicali nimar rijepa, an ti veš lepo, da rijepu su ju varili nimar tu konac od cirka, ali pa tu su bili kompiri. A takar je bila nareta, rijepa puje, tudi lehan puje vane. Allora se je bebralo tiste, ki je bilo za narest brovadu, se je pustilo do koncu kornincu, tako le, an pera ona var su odrezali, an tele pera, ki je bogata, una oblica, su vse pobrali hor, an su klali hor na klobat, su klali hor na nulatu, vse tele pera, da su se posušile, kot tabak su bile. Allora, zakaj su nucali tole tle? Kar je storila krava, kar je imela telejan tiste, su šli hor po 2-3 telih unijeh brade, une rijepe, su zdrobili tu an šehlot, su del notar kanu malu otrobu, ali pa kašan kost panjuta starega, vado, napunili vado, an su i dal krav, glih kar je pena storila. Su peršin se del notar kakašni an bob vina, ali pa su del an bob vina ti žehna, ki se je njelu tam, ki se je nucalo za druge, za judika, ne? Pero su del an ti sanka, da i da subito an bob muać. Ano naj svien de tra rijepa, tra tole otrobe, ki su bile noti, je bila kusa mahutna, je popila, allora kar su vidjeli, da je tako će red, da stoji dobro. An tele je stalo pa buvaj. Ecco, i fagioli,